Arnisia Parman Jaffa Karbi Anglong District Committee Lapen District Health Society Karbi Anglong Atumpen Free Medical Health Camp Kipadopon. Lasonsi Piniado Chiklo ni Pai Creep Liarni Lumbajong Constituency Kaparlo Lumbajong Oviching Tour Emi English Medium School along Journalist Association for Assam Jaffa Karbi Anglong District Committee Lapen District Health Society Karbi Anglong Atumahin Pen Chipatil Piponsi Arnisia Parman Kiduke Boydet Aradatuma Pan Ake Joypen Sekelang Padoponno Bangswaja Mek Piniada Porpai Kepa Porpensi Kesu Kelang Pangching Ponno Sonsi Kepa Pidun Hub Ahawar Along Kidu Boydet Aradatumpen Bang Paroi Sira Pokep Sosi Aradatumpen Kensara Kesu Dentist Mati So Kesu Osomar Kachupat Hiatumapan Ultrasound Make Kesu Make a Chicharchi Rikeng Kesu Pu Pok Kesu Pen Chenglok Pina Ana Kesu Sitame Akijoy Pen Si Langpononglo Anparta Kewang Jilangarni Sitami Kidu Boydet Aradatum Akejoy Pen Seka Chilang Ponlong Jia Pan Sitami Akejoy Pen Si Ayusman Bharat Akard Sitami Simar Piponno Jaffa Karbi Anglong District Committee Atum Ahin Pen Non Malom Inglong Atogano Along Bangso Free Medical Health Camp Kipatopon Ke Kemesena Sailopu Mathasi Pini Joint Director Health and Family Welfare Dr. Borsing Rongpi Lapen District Program Management Officer Dr. Amarjit Tiso Jaffa KADC Advisor Kiri Ronghangatum Sitami Nangchitong Dunlo Jaffa Songpen Free Medical Health Camp Kipatopon Ke Kemepiga Sailo Nitumta Ningarong Lo Athe Lake Nitum Department Atuma Phansi Nangkerab Dunlo Lasi Laso Free Medical Health Camp along Un Anke Nitum District Health Society Karbi Anglong Anparta National Health Mission Atumpen Ke Chirap Chitodun Popusi Dr. Amarjit Tisopen Lamchak Chipiponlo Lapen Laso Health Camp Kipatapon along Rong Aradatumta Kachinidun Kenang Sotlo Anparta Laswalong Wangpen Madu Sitami Methang Okpran Kemesen Pen Kidolong Jiapan Ale Nang Chu Endun Nang Popusi Kidu Boyden Aradatumaphan Joint Director Dr. Borsing Rongpi Pen Pachinipon Lasonsi Pinilumbajong Oviching Tour English MA School along Free Medical Health Camp Kipatopon along Dr. Satum Kachitong Dun Lake Dr. PP Sarma Dental Dr. Niponing He Dr. Deng Thong Teron Dr. Anando Kathar Dr. Babu Singh Togbi Dr. PJ Ingtipi Dr. SK Das Dr. Rengmirso Ronghangpi Lapen Pinaan Dr. Nurse Medical Staff Asa Tum Chitong Dunsi Kado Kawe Bang Paroi Sira Phokep Sosi Araratuma Akijopen Kisu Langponsi Bangso Free Medical Health Camp Mesen Pen Pachun Ponong Pamelo Lapen Lapusona Kijopen Si Kachilangpon Avarsai Nangkiwan Pithegapot Lumbajong Oviching Tour Ahawar Araratumpen Jaffa Karbi Anglong District Committee Atmaphan Ningkang Sampen Kachro Pajirpon Lapen Lason Thak Thaksi Non Kewangji Niphai Inkorai Isiarni Langbung Ding Pi Ahawar Alongta Padodampo Lapen Niphai Inkora Narkebarni Kakijan Alongta Padodamji Aphan Chisik Chidang Ponbomlo Anparta Kewangji Wosiga Chiklo Angbong Kaprigaprek Development Block Ang Kangarlo Sitame Jaffa Karbi Anglong District Committee Atmahin Pen Kaprigaprek Asayamo Klempon Chipusi Jaffa Karbi Anglong District Committee Amaipu Sampri Beahin Pen Ningchepon News Report Karbi Daily News Nidai itu Kramsarong Long Mijung Ahawar Gedot Atumaphan An Journalist Association na hinpen akachirap nangiti penajok ini Arnisia Parman dak medical camp dulo labang so medical camp long all specialists gynae child eye ENT surgeon dental medicine anta dak wangsi niltum dagara tum bhan ke suglangi phansi wang pedlo niltum health and family welfare department lapen ke NHM National Health Mission na hinpen chirap si dak dawai daru antan niltum one lo ang penke dagrat tumhan kacelang ya fan isewar sai pilo la sonda taksi ni litum alang litum la journalist atum hin pen along long truck ne society man litum gari motor doktor si kacelang awar sai kelele adim along sila hai alang tum akem nang smart pidun nang tik pidun dolo la sila ke churo parlo ansu se alang litum han tabe ahir dingi pilo idak nijo ada tum andan litum health camp la Jaffa hoi pen bali tum bhan isi aluna pali pen
jalang litum atok kili hune adiman ada tum afan segelang di pula so program alak do ketik pondo alak tum allo na pi loge dilitum adit tamene tum fix that pen tum specialist doctor doan avian tamene tum pali duni banbori lo specially ni tum na maternal na panchayat health thak alam nasi ansu se nono kilang jian yan tame na jakha hoi la pen belak organization kese pen to me alang litum tame tanga cara pun thengri bhansi chulingi lo litum karbiang lo nono ta kelilia tin doik pikla especially la dry season adu bangse litum high health services amu kapapali damna ko dawai daru pen chenglo a doctor pen chenglo litum kapali damsi nono son ho borpung tarapung tangho haya din na mege le lidrolang nasi haya din pa le phanda le tum bori ko na lagan so se nasi pini ning arong lo da Nijung area fan le tum land specialist one depth na alang le tum dong si lai specialist fan dong si hospital long ke chetong nem nai kuno tam hoitu apor ender ta tameti ni bangke alang le tum health ku ko lo pe amatsi lai specialist ang lagla dawai daru kan chenglo an so se ni tum konon 30 years plus population banta cancer ke so diabetes ke so tapen high pressure ke so doma pun high screening tum ta ni tum matin asila hai go ana me an pini na chetong dum tum an ke ni tum screening pun labji tapen alang ni tum ban dawai tame ni tum psikologi dak hemari kram sa rong long lumba jong uwe ching thore miss kulong il tum pini labang so health camp ajame kodopolo ke damtang ni phai ke barni pludung ahawar long sa me tum mesen pen health camp pa to thega pot pini joint director health and family welfare ke hai sir borsing rongpi sa me na pen DPM sir emergency so sa me so long sa me chetong lo lasi ahok lo nilutum ke bangi lang sa me kapre habar lang sa me claim na mi dola la pen la sona thasi nilutum ke claim ke da masai ge me pen ajok atumi het sa me nilutum han karbeng long district commissioner sa me nilutum han atumi chop hapon lo lasi ke bangi lang ani sa me an so si ke claim ke da ma pet ji phansi lang nilutum sa me lam chak no chiki dun lo lasi pini abang no namat bang harus sila poket sosial phai bang armu bang no ma dolo athe hello bing hawar pen si pina kapot lasi pena na munit amunu ke chetoin bosi ning te pathe polo pardon